Kaysil taraftan gelip Karagulçaga gelin bolup düşüp, kimde kim gelin bolup düşse, buna prezidentimiz жаңы Karagulçalık bolup kalganda baylanıştı, жаңы zakon çıkkan meymanlarım. Kimde kim Karagulçaga gelin bolup düşse, ant berip andan keyin gelin bolup ken meymanlarım. Şın, ошондой жаңы закon. Siz tört taraf koyduk, tört taraftan. Tört taraftan. Эми бул жыйын гана тамаша меймандар, конкурс. Сен муну ол жерге тур. Жана сен мындай кыласың, жана армияга барган агалардан болсо бир кол чаап койбойсуздар, армияга баргандар. Служба алгандар. Адамасыңдар. Азыр сен мындай кыласың. Армияга барган жаңы солдат болосуң, молодой. Сиз генерал болосуң, ма? Барак. Видео флешканы ала келбеппин. Азыр маэстро келди. Гүлназ, прямо шагов марш дегенде чес бересиң мондай. Чес берип, генералдын алдына барасың, ант бересиң, короче. Мен айткан сөздөрдү кайталап ант бересиң. Сүйлөштүкпү? Жаңы солдатка бир кол чаап коюңуздар, меймандар, дем күч берип. Гүлназ, прямо шага марш! Geldik. Hoppa. Men ulan kızı Gülnaz. Bugünden başlap sizin uyuңuzга gelin boluğa, uyuңуздагы бардык жумуштарды аткарууга, Sizdin kalagan tamamınızı jasap berүүгө, Nurtilek'tin aylığın sizden talaşmaganga, Nurtilek Bakan'ın aylığın sizden talaşmaganga, gelin bolup girip, kempir bolup çıgууга, 5 kız 5 ul törөгөнгө, ant berem. Ant kabul alındı. Ocağa koymuşlar meymanlar. Baktolu kaynene, baktolu gelenlere paylaşıp bitiremiz. Өзі мынау урматтуу меймандар, байкасаңыздар, Гүлназ менен Атыргүл эче окшош экен, байкадыңыздар. Ким окшош экен десе бир кол чаап койбойсуздар меймандар. Эки окшош экен. Мына Атыргүл эче жашына жеткенде сен да кутмушсуң. Рахмат, орун алсаңыздар болот, рахмат.